Khalid Mohan Jamatia, retired Joint Collector Education. Mohammed Riyak, retired Register, Tripura University. Dinesh Debaba, retired Subedar PSR. Kartik Debaba, retired police officer. Santosh Bahadur, retired Superintendent Jail. Otu Deborah, retired Joint Director, TPS. প্রদেশ সভাপতি শ্রী আশিস কুমার সাহাজি এবং মাননীয় বিধায়ক সুদীপ রায় মহোদয় এবং প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট উত্তম কুমার জমাতিয়া এবং কংগ্রেস সম্পাদিকা honorable respected all dignitaries, ex-MLA, ex-Commissioner, Jatana Ambayo, Sankini, Aradiyo, Congress Governor, Congress no Anjaguri, Congress ni Wataka, TV, Congress Sudan Roka, Congress is national party. This is Congress is my national party. যদিও সরাসরি কংগ্রেস থামাই হব না from the very beginning of my student life I was in Congress minded and all my family were also Congress. So accordingly after retirement I was thinking that I should join Congress. Accordingly, this is not my single decision. I talk to my family also and my friends. Let us go and talk to our president to make a convenient day so that we can jointly in the Congress party. So this is accordingly the program. As we said in our mind, we have done this really nicely. So I am very happy having been
in this block congress, Pradesh block congress, and all other dignitaries, Adivasi Congress, and also Pradesh Congress Committee. So I think you will be very much happy to know that we have already held a meeting twice. One day my resident with 4 or 5 persons, and the second day we have also met to MLA Sri Pranamji, who is our waterman, and third time we also held a meeting at the residence of ex-MLA Sri Ashwini Pranamji. So we have already set the mind that we will join, and this is the effect that we have decided earlier, and we will continue to hold such type of meeting in village level in the coming day, and we also welcome all the present respected persons to encourage us wherever we feel necessary your participation or your support, that you will be able to support us in next day to come. With few words, I ended my speech. Thank you to everybody. Honorable President, Sri Sahabji, Jayindaji, Honorable MLA, and all other present dignitaries. I feel proud to be here, joining in Congress, National Congress. Actually, to me, joining in Congress with the expectation to do some social service for the people, and the privileged people. And I appeal the presence here of the dignitaries to do something good welfare work through this Congress platform. This is all only what I expect, and I promise to do a great social service for our underprivileged people. In Northeast, Tripura is really like a cashew seed, small, very much. And today, if you go in the village, आप जहाँ भी जाओ देखेगा रास्ता ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, किसी का घर टूटा मुटा है. He is supposed to get something, what is called Indira Awas Yojana, whatever it may be, I don't know exactly the scheme. But then depriving them, those who are having building or tin set, they are getting. These are injustice. And today I feel so proud. It is only the Rahul Gandhi ji who is fighting for justice. Who is fighting for the justice, in favor of the injustice. So these things came in my mind that we must do something. আমরাও কিছু করতে রাখবো, যারা যারা আমরা প্রিভিলেজ হবে। এখানে পাহাড়ি বাঙালি বলে কোনো লাভ হবে না। পাহাড়ি বাঙালি যদি বলে বাঙালিদেরও লাভ হবে না, পাহাড়িদেরও লাভ হবে না। We must join together and work together for the greater interest of our people. Thank you so much. आगे नों वो पार्टी खायं साइनिया दिनी जेन कांग्रेस बानारो माने मूल उद्देश्य तामने बागै नों दिनी बानारो का कांग्रेस जा आदिवासी कांग्रेस एक्चुअली उबेको तुमकाय सिरि फैमिली कांग्रेस आनी वो दादा पतो वो दिनेश देवबर्मा वो कांग्रेस एटानो काजे मोरलेस सिनारो सिनि फैमिली वो कांग्रेस नि जे आइडियोलॉजी कांग्रेस नि वानथुमु कांग्रेस नि सामुं तां बतां दो आबो तुलि तो ओमफ्राय ताम खैफियाबा आं दिनै डाइरेक्टली ताबुक जरातै कुनु कांग्रेस कुनु पार्टी बाय रेजिस्टार बंगियाखौ बा सामुं बतांगियाखौ कुपादा आखाय जों मेनलि चाकरी खालायफोरखौ तो राजनीति खालायनानै कुनु प्रश्न गासैया आखाय चाकरी खालाय पाइमानि करे बसों जास्ट किसा समाज सेवारो आखर खालाय दंलायो दफानि थांबाय साबुक थांलाय दंलायो बेखौ रिटायार्ड ग्रुप रो आखर खालायदा आखाय ताबुक नाय नैमानि
রাজনীতির মাধ্যমে দফারতে কিসা সামুং তাংনানি হাঙ্কাই একটা প্ল্যাটফর্ম না তাই রাজনীতির মাধ্যমে একটা দফানি হামপ্রায় সোশ্যাল সার্ভিস খাইনানি একটা স্কুপ দं যেটানাखि जों फिसा मिसा बरक दफानि सेवा खालायनानै बर' कथि जों प्रेक्टिकल एक्सपिरियेन्स नुबाय फैखा ओमफ्राय सेकेन्डलि हेंखाय नुबाय फैखा ताबुक जत पार्टी नुबाय फैखा रिजनल पार्टी नेशनल पार्टी प्रेक्टिकली त्रिपुराव सिनि रिजनल पार्टी रो बांमा फैखा मुख्य महाब्लक खाय पेरसाय फायो फुंग हुदुदुखाय सारिबो हुंखाय बाबाराय खायथाम आखाय केबोबा किछि सामुं तांनांनि मानखा केवबा दिनिनो तांनाय खनानो तांनाय हुइनाय तांमालायान बो मा थांलांखा केवबा थांयासिनि इसा मिसा काची काप्रा रो हुइनाय लायखा किन्तु इनकॉर्पोरेट रिजनल पार्टी जों जेटा एक्सपेक्टेशन खालायो आसा खालायो जे चिनि दफानि अनेक किसु खालायनानि माननानि अब रिजनल पार्टी पक्के सम्भव जों बिब्ला सारनो नुबो नाखा यंला शेरपानि काया दिबा कायसा पगला थाङा गते कायसा काय लीडरशिप नि प्रॉब्लम तो जिखदा काय हाय हुनि नायखें के ताउ नेशनल पार्टी ऑफ फाइखें के बस्तु नाय नायखा CPM हुनि हिंदी बक नेशनल पार्टी आखाय BJP पर नेशनल पार्टी कांग्रेस पर नेशनल पार्टी आखाय नाय नायखा राजनीति खालायनानै दं आखाय CPM ते BJP ओ थांनिले चिल पक्के सम्भव गैया तांनि आखाय CPM लास्ट 25 years बर' त्रिपुरा सानि कोनो एमना दफानि हामफ्राय खालायमानिया ओमफ्राय सिरि बन्धु दिसो दफानि हामफ्राय जोबाबो नुला ओंखाय BJP ताव फायखा बर' ओंखाय बर' नि जे तमुं सामुं একটা ধর্ম नि বিরোধী বরংনি आरो सेकुलारिज्म गरै बरंनि हानियाव डेमोक्रेसि गरै आखाय मासुल पावार मानि पावार सार बुंनो थाखाय कोनो बखरै ओंखाय आदि गियान नायखेंखाय आखाय कांग्रेस ताबुक जराथै मोर सेकुलार धर्म निरपेक्ष गणतांत्रिक भावे सामन खालायनांगौ आरो रिसेंटलि जे राहुल गांधी जागा जागाव थांनाय अन्यायनि बिरुद्धे जे चिरिखबमानि बिनि जे आइडियोलॉजी आगेल सिमनो कांग्रेस नि आइडियोलॉजी गाहाम हायपनो कांग्रेस जे यंग मैन सॉरी राहुल गांधी जे यंग मैन जे भावे मणिपुर बरफनि डिविजनल तै दांगानि बिरुद्धे बारो बाचायना थांनाय बिनि होल मणिपुरनि बरर से मे नॉट बी होल at least 60% मणिपुरनि बरर मेइतेइ कुकी नागा बिनि उद्रै न दुइते एमपिआर परिमार थांनिफ्राय बरफ साइमनका इट इज ओनली द कांग्रेस बरफनि जे वानसुखौ अब सामु खालायनाय नाथाय भारत सारा बियाव बहाय न दाबुक जे এই যে বিনি বরফনি দফানিও নেই अन्यायनि बिरुद्धे विचार रोनानि बादिनाय जायनि बिरुद्धे चिरिखक लायमानि अब प्रत्येकटा जागायावनो सारा भारतबर्षआव आबनो पजिटिव रेसपन्स दंखा जार कारणे दिनै कांग्रेस 52टा जानोबो 101टा थांखा खायसुलु पाइया ताबु जागा जागायाव कांग्रेसनि जे प्रमुख सामुं तांनानि जे फाइटिं जास्टिसनि बादिनाय विचारनि बादिनाय बरफनि अब नायनायनि गाहाम आरो आं कांग्रेसनि जे मेनिफेस्टो परिनेमेन सीरियल नम्बर 70 सीरियल नम्बर 70 एक्सक्लूसिवली ट्राइबलनि डेभलपमेन्टनि बादिनाय आजागाव सामुंगागौ बरफ जुदि पावाराव फायखाय बंनि एरिया बेस कन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेन्ट रोजाबनाय थाखाय जों रिजनल पार्टी खालायनाय जे चिरि मखरंलाय दंलायनाय थाखाय आबो आ 17 नम्बर जे बोनो मेनिफेस्टो अब सफिशिएंटली कवरिंग आरो ते कैसे हंकाय मोस्ट इम्पोर्टेंट हंकाय जे कांग्रेस जे त्रिपुराव एडमिशन 6 सिगौनि कालांखा 50,000 लस्कर कम्युनिटी नो जे
ST Suite Batu Clerca. They Chile Rajiv Rampol Ekoto, Jebabe, Ita Vidam Soba, Chi Paridi Rupani Reservation, Oboro Marcano, remarkable. Sengamono, the Povita Kai, the Pasa Soma, Obone Gatari Sarku. Kate Moti High achievement, so Kotabu Zorate, Tripurani, it has a good party claim. Kai, so our Bagina didn't want to like that. Say, Hagi, Sulpi Bororo, Tripura War, Congress, the Madome, they will teach you some that Kalemano, Abo Moti High, probably Manusiko Kai, maybe Charnani, Kai, all Boromni ideology not in Neno. So, she will not have like the Kalimano or want to buy no Congress of Kali.